hipon. Tatang mo kiloti sa kanaakas lasangol akas latang bauti dadapila na nagsalokong tanong magnaini
dalan na kaslalim so libsaw kunang lunato'y sa kakamao di tita kong ni inang mo na kadangdang ro iti sangaw na natangdang ro pa'y nga maliplipit na loo mabwa agbaing pa'y tay marabutin no malangap na ay por Diyos tigla di ka kaya't akaita ay anyan arak sakta no datati akaita tay na bang lusang na kengkilo di sa kana dagitito anak ta di tanto pa'y umana rag sakta darling nga awat patinggana ipusin di ama ni katagila ko talaga ito ginatanda 500 boxes mapancha
ginapo kapitan, kaya nagdi konsihales na, itinaling-galinga, may saman na sunata, sweet music man. Kaya hap-hap, sweet music, tapos balse, na nagdi amin na barangay officials, itinaling-galinga. Mapabarangay police, ginapo hepe, kaya ginapo kapitan, kaya nagdi na, nadapo na sunata yung kapsa. Alright, sweet music ka no, kaya nagdi amin yung barangay officials, Santong Balse. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I really broke down and died. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I really broke down and died. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. What's that? Namal bali when di tiyempo nagsaluten iti paparu kanu idi nagaget ang trabaho kas kunan nilelong ko kanu itan mabilin ti makaamo agmuris ti kada agarado kaadwan ng tiyag si senyorito agin babak na kada ang pagwapo. Namal bali when nga ang paisuti ugali ti paparu kaadwan na itan ti managpisyo managsugal ke nagsigarilyo at dapayen agaritos ang paparu ako namlanaw sisiguro no agarwat da wow napalalong awan kwartada uday sinsilyo man manung itan ti baruan na tangingan kaadwan na itan babaru ti dayaan man manupayen itan ti baru cikikal tarunan di kaadwan na itan babaru pagbabaru ti ka Base! And of course, inulit po namin na duduwa may lang apo yung request tayo ng Arabi. Kinakitikit na na po nga minom. Mga lapat yung 1 case of beer worth of 1,600 pesos. May babae ay mayroong pulutan, may kasamang ice, at saka babae galing sa Magugay.